tatu e kalesia. Whaftai le tua o alawhai mai tatu nei tae ao. O mo fo ile taimi e tatu te mafuta e lona whale te tau. Whaftai le tua e le soifua manuia o lana au auna. Whawhenainga fo mai. Ia me whaitua, whapele nei a wao, mo lato whaitua, whapele fo i te mamatua i a malo. Praise the Lord. Tai. O le tusio nei tae ao, salamo e iwa sfuma le iwa. Whapea. Ua whai ova matupu, ia matete nuu. O lo o te o ia i le vao ke rupi, ia whaanga e tia le lalolangi. E silisili e ova o i siona. E maua lunga fo'i o ia i lunga o nu uma. Ia lato vivi i atu i lona suafa. E sili ia male matautia. E pa ia lava ia. E ia lai tapo ina netea seki Samoa. Whapefo ina i tato wo lo mata matamai tato Facebook live. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wrapped himself in love, and darkness tries to hide. Trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And oh, see how great is our God. Away
walu pa ia. Fale lo no malau e kalesia le tapo ina fetele. Wa o mai ia mato le tino malanganga. Wina le awalanga o mato tino. O awalanga fifi o mato wanganga. Loving and precious God, we thank you for the opportunity to gather and worship your name. We ask that you baptize each and every one of your worshipers so we can give you the praise and honor that is worthy of the loving God. In your name we pray. Amen. Tato Amata Nesang and Pacific, Tato with a special prayer. This is just
le tua sili se tama le alo ma le ngana pa ia. Le tua o mato whatuatua ma te tonu umariai. E te lei whamaina le o whatuatua e le amatanga. Le whapena foi ona le whamaina lo mato whatuatua i a te oe i o mato foi tupulanga. Na e whaali manino i lo walo o Yesu Kiriso ina ua liutino tangata la o fio i lo walo o Yesu. Na soifua o ia i leo langa e pe ona mato wola ai. Sa fia ai ma fieinu. Sa mate la aina o ia. Sa inosia e lona aina ma ona tangata. Sa le talia ina fo i lona nuku. Na fio anga na tupunga mai ai. Na o ao o ia e tusa ma le whasinonga lo wanganga pa ia i a te ia. Sa tu malosi fo i le whatuatua ona tua a Abrahamo i sa ako mai Jakobo. Na soifua i le ola e pe ona mato wola ai. Na whamasinoina ma tau seseina o ia. Ono le malosi ola na moli mau. Nei ua i lawa i le maliu matanga i lumor sato. O le la au e peina tau i mua e tangata. O le la au le wha i longa o le toki lalo popo o se pangata. O na ua soni se tu la fono matu ia. Le la au le nana wha sa tauro ai Yesu. A ua sui e loa ngana pa ia. Le fina ngalo whaito tasi o oe o e suia ai le la au matanga. E whaima la au o le whaolutanga. Lea ua vatu e misionale le tala le lei o matou lau ele ele. Matalia e o matou tua a ma matua ilo matou matunu. Na utu ai le toto masaa o tangata Samoa. Ma a mata i loa na tupule mai manuia e peo na folafolaina e la o fio. Ta whea mai fo i matou i le nei atunu tele o Amerika ono le nā lava whamono e tasi. Matou te o mai e sa ili le manuia o lau fio o i nei lau ele ele. Ma le mea o matou mauti noa. O lo matou tofi le nei. O le manuia na e fola fola i o matou tua a na mua lava i la le whatutua. Lea foi o matou maua le nā fola folanga mauti noa. A matou tosi ni i upua o fionga ma matou sa ili lo loto i awa o onga. O na matou mauti noa i lea mo i e whaoleina i matou le whatutua ma talitona. A taluaiona i matou o tangata. A whai e le whaatinoina le nā whatutua e ala i ngā ruela. O na whaina tālea o na iloa i matou. Ma mori mau le whatutua o la o fio. O loo ia i matou. O matou te talo ai le li ia ma vatu la matou whaafutai i a te oe. O no le whatutua sa e tu i o matou tua a i la le tala le lei. Ua kōpano ai le nei a lau ele ele. O wa masilau tau sanga talu ai. E whai e tapo inga tangata whatutua. Wa whaina lo matou whadasai Long Beach, leo te whea mai matou i nila welele. Ma ua matou alanga i nā ila nāna whawhtai. O na sa ele tu rafo ina lo nuku malau e kalesia. Ia meise fo ile nei o lotu o matou nuti whatasi. O matou tatalo lele ie na iao ngalo matou i nei nila welele. Le ngata e whaima mea manuia i lato o lo i nei. Ai whapefoio na manuia i matou o lo tāpua i a te oe. Matou whawhtai o lo whata manu ese. Ue e tu ina mai i o matou tangata ngā rurue. E whatu lai e le whatu tua o lo i ai matou. Le whata te inga matou te le whisilingia a wala, te le vavawe o lo matou whao ngā ina matou te lotu mai ai. Le whisilingia ta vale. O mea o lo whao ngā ina i matou mai lota mao aina.
e mātou te mole maluina ai le lofa o lau fio. O mātou mafutanga osi, o le whasoa o manatu, o I loa ese o lo langa pe lo nganga pa ia I o mātou tangata te tōtasi. Leo lo mātou osi na aila o e kalesia e te ai. Mātou te talo leli e oane I whapu mo ina I mātou lo walofa. I o whalau tele lo walofa e le ngata I o mātou tangata. Ia e whape foi le nei atunu o lo wa tawhea mai ia I mātou. Whaftai leli e ono upo o fionga o le mātou whaitawina ma mawhau I ai. O mātou manatua ai le savalinga a Kirisiano I le larangi au I le neiva yaso. Le amatanga o le waitau o le leni. Amata I le asolulu o le fuefu. Te whamanatu mai ai mātou o I mātou e whaitawina o mātou teini. E uma o mātou tausama. Whapefo e na whaia I mātou I le fuefu. E whapenafo e na tue fo I atu mātou I le lefu. O se wha manatu tāua mo I mātou leri e. Ni te o whasaseina I mātou e manatu o le lalolangi. Manatu e le o iai se ola. A whaifo e iai le ola e le umi. A o e lava na tumina mai I mātou e ala I le soifua lo walo I Yesu Keriso. Le whate te inga mātou te soifua maola ai. Mātou manatu eina pea na whetalaina. O le whapere I lona ola. E mau lea I a te ira. O le mau lona ola o na Keriso malana tala le lei. O le ofo I na atu lona ola mo nisi. E maua e ia. Ua mātou te talo leri I a wao ngaina te mi mātou te tāpua I ai. E whaima whamanatu I ai mātou. Au o onga. Na fōai le kalesia Kirisiano mai lava I le amatanga. Le o whaitawina nei le luafe tausanga taru na fōa. Ola mātou talo le I maua la o whainga ruenga I nei le marosi. I maua le tō whamanino. E whaawau e pēa lau e kalesia. I isi tupulanga o la mātou atunu o lo whai mai. As we look at this week, we are mindful of the beginning of the Lenten season. With Ash Wednesday, it reminds us that from the dust we come and to the dust we go. Lest we boast in our strength, in our intelligence, but let this Lenten period remind us that we are dust. And if it weren't for your grace, if it weren't for your love, we will just be relegated to the bins of history, as have others who have gone before us. But you have taught us through the life of your Son, Jesus Christ, which is codified in our Christian canon, that if we are to give our lives for others, then we will indeed have that life that you had from the very beginning for us. It is our prayer that as we reflect on your word, as we meditate and pay attention to the nudgings of the Spirit amongst our moulis, that we are gifted with this knowledge, that if it weren't for the grace of God through Jesus Christ, we would be nothing. So we ask that you give us the insights, that you empower us, and equip us with the knowledge and the tools so we may live Christ-like lives. Aurela se upu yo mato mutu fa'auta wa Lord e silafia mamamai o mato mana tunatuna. Nei lava le manatu I mātou neri I uofo I nātu lo mātou wola mo lau fio. Na ia mātou fina ngalo ina le fina ngalo lau fio. Ina ia o fatasi o mātou manatu ma lo fina ngalo pa ia.
Le mafuanga le nā mātou te lotu mai ai, lewa yaso ma lewa yaso I lo whale tāpua ai. Si tu e whamanatu mai I at mātou le mafuanga na e whai ai le tangata. E te li whai ai le tangata I le amatanga o na la whoa I lea. E whai ai le tangata. Na whautua ina lea o le tangata I ona winga mo na lanu ese ese. Ua o mai lava I le reitaini. O mātou stalo ele I whapeina o na iailo o ngāna pa ia mātou tāpuina. Ia mātou I loa fo ile iai o la o fio I le mea nei. Le a mātou mori mawina le fine mu o la o fio ma lo manuia. O lo o whasolo solo mai I le teimi ma le teimi. O mātou stalo ele I iai le fine mu ma manuia o la o fio. I lo kalesia tāpua I nei. Mata mai lava I e mātutua se I o I whanau la iti. Ia maua I lato uma, whamanuianga uma e mawhaiona maua. E tangata e whatuatua ma taritonu I a te oe. Ia oe te tuplafo ina I mātou. I whuiteine e ngaloa I a mātou la o fio. E whawhtaiona o nei whatamanu. Mātou te lotu mai ai. To e whamanatu mai ei le lofa la lea I o la o fio mo mātou. Whaolola mai lo mātou whatuatua. Ia o ngā mātou pespesenga whaita ngā tusi. Ia o ngā mātou tālo taronga ma mawhauwhaunga whiwhile mu I au o fionga pa ia. E whaima o wala e lo loto ai lo wa lofa I a mātou. Sometimes we ask, Lord, what is the purpose of our lives? And when we come here every week, the message is so strong that it is to love you and love neighbor as we would love ourselves. So it is our prayer that the worship services, the hymns that we sing, your reflections, and the nudgings of your spirit with our spirit, that message is not lost. That you continue to love us in a very profound and crazy way. And that love is calling us to love others, even those who wish us harm. We ask now that you bind us and keep us till the end of our worship. Yo le nala mātou talo whaitele leli I. Whatasi e mamana onga lilo te totasi a tangata. Mata opolo o maua I mātou. Me olo mātou mautinoa ai ma ole maua se ngā ruenga a lawa ngāna pa ia. Ona o mātou mautinoa whatupua I ai. O mātou tuina atu I rumo la o fio. Ile nei tai au. Se ia o mai whaaliali se tali o mātou talo. I lolo wasuafa Yesu Keriso no mātou I man whaola. Mātou ole mo wala haura tuai.
mātou loto te to tasi leli e. Mātou te tuina atu le nei tauranga. Ma mātou te talo si e te lia mai. I whamaina e whalau te lei naila mātou muna mau nei. We offer you our tithes and offerings, and we also offer you our hearts. Willingly, would you receive it in your grace? Amen. Whionga le tua tātou whaita wina. Whiwhinia mai tusi te waso o le usisi o le lukan ta o kuhiva. E lusu kubalu fo o fasu kuto la tātou whaitau whawhawhawha iai. Our reading this morning is taken from the lectionary, the Gospel of Luke, chapter 9. We'll be reading responsively verses 28 to 43 in the language of your grandmothers. Luka iwa fopulus puvaru e fas kutogu la tatu whetau whawhawhawha iai. O mawai nei upu o wapo valu. Ona apene e o Peteru ma Ioane ma Jakopo. O maliwa e ile mauma e te talo. O talo e, o i uona fona. O whakaema, o whakaema mai o. Whauta foi, o tautala mai o tangata e to'olua, o Mose ma Elia i la ua. O e whakaema ma kula, o la tautala i o moenga ngase Peteru mai o fatasi maia. Ua lato wala, na lato i loa lea o lona papula ma tangata e to'olua o e o tutu fatasi maia. O e la o si a tia, fatai e o si a Iesu. Deli e o tato i loa i nei, si tato e fai e fai a tansa zoto, mo o e tasas. Mo se tasas, mo e o e tasas, mo e o e fai. O lo fai mai e mea, ai o mai le ao, ma whakmanu malu ifo ia i la tau, o lato mate taku ina ua ulu i le ao. No, e si foma mai le ao, o whapia mai, o lo atali e nana, o e o whanoia i atia. O ma vai atu na si fufoma, nei loa mai lea na o Iesu, la tau te le ngangana lava, le ita o tufoi i se tasi, i au na aso, se me tasi o mea o la tau wa ai i ai. Taia o la tau i whai i maua, mana whetaya i ea mai o le koto tangata e totiri. Whauta foi, wa langa mai le tasi nei le motu o tangata. Le a oe, o te ai o iatu i a te oe, e te sila mai i lo watali, wa o ia o lo watali e to tasi. Whauta foi, o koe a te e rena, na ana oe, o whakakiti a te ea, o whaua na muntu, o tui fufuni a te ea, toi na ea mesi a te ea. Na ua wai atu foi, na ua ai oi atu foi i o so i a lato tuli i a te i e fafo, ua lato le mawhai a lava. Tātai a te Iesu, o te rata e whatu tua mai whapiripio, o te ati a toto, mo sai a te oto si a whea, nā vai e roa tali i neve. Fupe whasku lua me whasku tolu. O sauria, ai la fortuna mata fitia te e te moni. O maure e sina na mea. O whahanu o le tama. Ma tui tuatia te e runa tamama. O la
tu ala tatou whaitau ma whakalongo i ana hukuma na whionga. I vela tatou whaitau o whaimau ala e manuia i tatou whakamolongo i ai. Rua yaso me nei a mata ai le season na tatou o le leni. Keu siano umalawa i le langi e whatuatua i le lii. Tali tonu le malo le tua. O le vaitau le nei e mafo fau o mai tangata i pupo ngao tatou lii. A le tala lena tatou whetowina. E pei o se book end. Na mata le ngā luenga le lii ina wapa mai fo'i le sifufonga lea e tasi mai le langi au baptiso ina o ia Ioane baptiso fe mai le sifufonga o lo'u wata le i pele lea o te fiafia i ate ia umalole nā sengi loe le anganga i le bao e whaoso ina ai ia le whaila ua lata i le iunga o le ngā ruenga i Yesu le whaiwalu le maunga e te talo na whaongoina fo ia o le sifufonga lava le tasi. O lo'u wata li i pele lea. Ua o whiwhiwhia. Ia o tau whaalongo i ate ia. So e pe o le context le nā o le ministry a le lii. Wa tātou whaitau nei i ai eise a leanga leo o le a uma. Ano fofo'i ma map on no tātou soifua ma le ola. E pe o teimi whaitau li ai. E le teimi na e a matai lau ngā ruenga. E fui teimi e te li tai ai mai lau ngā ruenga. E le teimi na e a matai le high school. E le teimi e te whau ua i high school. E whapele winga o whelafua i le soifua ma le ola o tamata. Le foi lá o tātou maua mai le tala i le nei foi tau sama. O le tala i le teimi o le a uma i le soifua ma le ministry a le le. So a whapela i eise manu lau ti au whai e te tau le tātou maua mai le tala nei o le nei. Ia tātou i loa le ese senga o le tino ma le anganga. Ia manino ia tātou ia whata whaletino. Ia ma whata whalenganga. A manino ia tātou le pale whengai o le tino malenganga. Ona le victimize le tātou pe a tele i tātou i le tino. Ai ngalo le manga. Pe whapea fui tātou ua tele i a manga. Ia e lea o ngai se te au whaletino. Pe o le manulau tia o whaile nā te tauna whaatufunga ina e tātou maile nei tawan tātou whaitauina. O wa le mea o tuku, whaimai waru le nika te talo. Ui tuni mea te tawana whai e tangata uma. O le te talo e pese i o se sauninga e whaina o oe ma le atua. E te whai o tuli vae e te whaasanga i runa. Whamai o le maasangi lava le aleni o le alu e te talo. Alu lama ave tama ia e o lana li o lai titi, lana inner circle o Peteru, Iakopo, ma Ioane. Ia o atu la te masalo na mo ini mata o le lii. Whamai leo tu stala o luka ona pupula lo leo o lona folinga, lona tino. Mo i la taula ve masani le nei whai o te talo. O le mele na tupu ia oe. O le mele na tupu ia oe pe a umi o e i le pangi noa. Pe a umi o e i le file mu e le whaave lave mai se isi. A tau lai lova ai i le tua a le mafua anga o soi fuo me le ola. O le mena tupu ia oe, puna o tino. When you are in a prayerful mode,
there are certain things that you will see that you cannot unsee. When you're dialoguing with the Spirit, when you're treading the divine space, you can't help but be transformed. Atono o le mea lea e nau ili tangata i le tatalo, i le tua, e mese o tātou te māma tina mātutua. Ai se a, wā ole o to iai a se isi mea e sili mai, nei ro le mafuta ma le tua. O uman marosi. O ngā oia le teimi le au le lei. Pawara mea tutor mafuta ma le tua. Yeah, indubitably e waina transform. Whamaila le aso le nā aluka, whamai ua pupula mai folinga o le li. Ua pisi ailona la e. Ua pupula e fo e. Malona ofu le sa ofu. A e tatalo, e sui oe, a umione e tatalo. E ina pisi ai, i o lava lava. Malo ecosystem, malo environment. O na ora i lisi level for me wa mafuta mai Mose ma Elia. O te manato se marofa lea e si la fia o mai tatu to mama tina matutua. E ili temi o mai e o tatu tua ai la fatutu. O bea umia o tatu tu li vai ma fasanga i unga. E te me mafuta mai ai Mose, Elia, o tangata tātou te leo masani, tātou te le inuti vatasi, but yet, e fōlinga e familiar. O le loloto rana e te tau na loloto i ai lau te talo ma lau mafuta i le tua. I le ngata transform o fōlinga, transform o ufu. Ai mafuta mai fo tangata. E peini tangata e se ele ai. O tangata mai lo fatutua. Whamela mo le maua luka, ua tala noa. Tala noa. Le ali manta au po le tala noa ma o le maliu. I o ne ngalo ya tatou e le yo o le oti ya Elia. Whamela tala na ave o laina le kariota le tua Elia. So ele mama lama Elia, why does he have to die? Le mea laina oti o ele li. Oio le halo le tua. O oio le lokou mai le amatanga. Oio le upu. Ai sea mea laina te tau na oti koe. E whapenawhi la Mose. O Mose whi mai le tala tuku ele I loa e se isi le mea o iairo na tu mamau. Ai a tosini ia le Talmudic tradition. Ave fu ele tua Mose. O Mose whi mai e va lua ma le tua, o le uo le tua, ina ua o I te me alo I Mose. Na ave rola I ele tua na uana. So e tala noa aturale li I meia na te loa whi mai te tawana o maliu. Tawana o wati. I suppose na fi nau mai tangata ia. No. Ele te tau na oti oe. Ia fi nau ale li. Tato mantuei na I pupo le li whi mai. E au ngalo o ese. Pupo le li whi mai e pupo ngā ina le Mesia. Mua a o le io o ia I lona mamanu. O nofo mamafo fau I le amatanga I le tala ia e tena. E peina nga sawa roa a tamu maua mai e le tua I aso le nā whamei o a tamu o le ai. O le whawhini. E pei e le manao a tamu e pa u I a te ia le mamafa o le sawa. A o tato o li o Yesu. Wow, whai ume ia nga sala ale tangata. Na whai mailo le non tamaha wha sala. O nofo sa au ni o te alo le tunga mau ma le oti. Ina ia o au maia. Le whaoratanga mo tangata.
this is an interesting juxtaposition of our canonical story. In the Garden of Eden, when the first Adam sinned, he was very reluctant to take responsibility. He didn't want to die. He blamed the woman. And ultimately, he blamed God. But in the new Adam, in the person of Christ, Christ without sin gathered all of the sins from generations in the past and said, Father, here, let those sins fall upon me so I can provide salvation for people. And so, in the Mount of Transfiguration, Jesus was transformed during his prayer meditation. He encountered Moses and Elijah, which both represents the prophet and the law. And the subject of discussion was, should God die? Should Christ die? And for my lao te I fo te bete o ai atu ta mate toto no twale gola wale bete I fo na te talo bete o mena na ino I mo ye pe ata to a fe tato te talo e fa mate ivi lesi ta mate te talo lesi ta mate ai lana fa mate ivi ia bete ro ma Jakopo mai ane loa tuai ia ta mate ia toto ia o ese tangata o umatatalo lelei ona whai atu leo o Petero lelei o lelei o tātou I nei ai se o whai ani whale a pitanga se tolu o toi o le mako whao o Petero o leo o whaai le mamago le tua le mea sa whai e o le tua a o le whai o le maru e utu I e mamago lea mea sa whai e mose ma whanau ngā Israelu I le vāo sa whai whale apitanga. Tuku I ai le atola au. E utu I ai le mamalo ma le whinangalo le tua. Pawa leo le mea na mana tua e pete. O toi fo'i I la au tuai e mai e tā ai le ngafu le oso. O manao I e pete e toi whawhao I tutonu o whangu pa utuai le waina fōu lea wana sila fia mai loa. Ia e pangā lea leo whina ngalo na wina. Matala le langi, lato whangoina, le leo le nganga, o lo wata li I le nei. O leo whiwhilia, ia o tau whangongo I ate. Lesi mena tupu, whape o lea se se to e ni tala e whai, Petero fo e masani o na mautala, o whai ne ia le tala lea, o e loa ia le whitau I, o na le lo leo salato tala e whai. Sometimes the best response to glory is total silence. Sometimes the best prayers are those that are not articulated using language. When we talk about a lot of these spiritual practices, it's always an orientation. It's how your maoli is aligned. It's how your heart is aligned. And if time is spent well, it should be spent on that alignment. If me no mai ala I o le li Petero ia kopo mai wani. Towards the end, ala tulanta ma lo lea ro Natali. Sai ro Natali I le te moni e whaua a ai ia le tamaititi e whai e ia tala le whetaui. Whamai la le toi ina ua whiwe ave I so o Yesu. Nā tuere ka vei so o ia no I lunga I le maunga e te talo. A so o ia nei lalo I le masani o na te talo. I le ligo I whawha.
whaiatu lo leo le li. Tupulanga le whatutua. Iona so o leo whai e. Tupulanga whapio pio. O te iate o tōu ea ma ono sai iate o tōu se ia whea. A double click o le manatu leo le li. O na tātou I loa I lea. Le sau le li e whau se o lotu po se kalesia. E nofo e tangata ma whapele pele ai o lato tangata ngā rue le ai. Na sau le li e whau se whatamanu e train ai tangata ia o tangata I le lalolangi. E whai ngā ruenga ia. E whai ngā ruenga ia. And the fact that o lae whapio o bea ma le whatutua tangata, it doesn't bode well. E roi whina ngaro le nao le li. Ma o le sina nā ngā sala I ka le si o lo whai nei. O le ta ua I tangata le upu moni. O na fia la ia o tangata e o I ka le sia. E o mai ei le injection lea. O mai ei le soft gospel lea. O mai ei le gospel le ave afa. Na o le lofa tu no o le tua. E ngalo ia I la tau na maliu le tangata. I le whaotanga na. Ia tau tala fui ma le apa. E ero manatu e le tatau na whapeina fui tātou. Whape fui e whanongolongo mai le ea. O lava nei li lifa lo manatu I se tala le lei e whainua fie le whalongo. Ia tau mawhai o e maua le atoanga o le tala le lei a ke riso. Ia, me ala le na whai e lei. Tuli vai, wa ai non te maa, toso mai mea nei loa mai o na tua a. O na whai lo leo la whiwhiri. Ia so nei o le leni o la tatou savalia le fase fulu aso tabu o na iaile li I le vau. Ma whaososonga nau ia te ia. Pewhi lawa na whaososoina I tatou I le teini nei. Ia na tatou mauaila ia o whaatufunganga. I le te whaatufungaina e sawa vali e fo tatou I o tatou fo teini. A tatou mo atu. I o tatou satou tatou tasi. I can't help but have in the theater of my mind what happened between the leader of Ukraine and our leaders here in America. Because they're talking about power and governance and malo. Malo Ukraine and malo America. And we have to draw some parallel because we are part of the kingdom, but it's kingdom, not nation building. But we have to engage some of those pieces, and even though it's not comfortable, it's not politically engaging, but we have to say something. We have to maybe have a certain silence that allows us to have meaningful lives. And what I saw was this spirit of chaos, this spirit of one-upmanship, this spirit that I am better than you, you are less than, and I am more, which is something very counter-Christian. If you remember some of Christ's teaching, he's always favoring the underdog. Christ said, if someone slaps you on the one cheek, you turn the other. If someone asks you to go 1 mile, you go 2. Christ said, if someone were to ask you for your shirt, you also give him your jacket and then your overcoat. So my point is, part of being a Christian for such a time as this calls for us to move Christ's agenda, starting with where we're at, starting with our family. And this
churches in Long Beach, California, start with our city. And to the extent that we're embodying Christ-like attributes, behaviorism, and thoughts, then I think God's will be done on earth as it is in heaven. It's tawa ona yese au ngā o le poto tangata Kirisiano matuli la lato whatutua. Na te manatu a mise tato i le whasinonga le nganga pa ia. I ono manatu lea o tautua o penga tato te mawhainga. Amuie tato le second Samoan o lo iela tato poroketi. I lo po malae. O te mawhai e whaila tato whale. Amuie tato o lo iela tato poroketi e whata i ta i elu tato whatutua. Talo whai i a tato te a whai whatumu lima o na tato whai o le ngāruanga. Ona o manatu ro lea o le mawhai i tato. Ona whai ngāruanga alo whai pe ona whina ngalo i elu tato le. O whisiri o le ale mea nā lai na le mawhai e soko ia na i lalo ona whamalo lo le atali i o le tangata lea. Ia nā tatia i nā le tali le li. Le whatutua. I think that's akin to without faith and this notion of whapiupio. Not only be trustful, but also be worthy of trust. I think that's what was missing. Is your word your bond? Can I rely on your word? Can I trust that what you say is what happens? This is the reason why we continue after generation, continue to believe in God as it is manifested through Christ. Because his teachings continue to give us life and promises life eternal. Not in the next life, but in the life that we live. Ia la whangata mai I upu. Au le lui le namo I tātou, le ngata ia I tātou I le second Samoan, e whape fo I tātou o lo mafuta mai le nei tāpo inga. O lapa nei ngalo ia tātou, o le whaolaina o I tātou e ala I le whatutua. E iei I lona outward manifestation. Ele na upu ia o savani. O le ola ai. Le na le lofa I tala. A tau na lofa I tinu. Me ta upu. O le talo ia vea ia a tato sounding a whai. E whai mawala e whakolonto I nai le whatupunga ina o tato te tutasi. Ia o wale ngā luenga lo whengai me tato. Tu te mineo tātou whamuntunga me leo te wala au whaaloalo atuai te akono o te pena mo nei sauninga su mai matala mai a ao. For those who are joining us online, Holy Communion is not that much different from when you are eating and drinking. But the one thing that the church has always hung on to is this notion of transubstantiation. It's the idea that Christ comes in the elements, and that the bread is actually transformed into his body, and the wine transformed into his actual blood. That's why we continue to hold this table hallowed. And in some traditions, you cannot come to this table unless you are such prepared, that you are willing to lose your life
pour out your blood and to put your body in danger. That was 2,000 years ago. As the Spirit continues to minister amongst the faithful, as we continue to seek meaningful places in our lives, the Protestant movement happened 500 years ago. It's been a while. I think the Spirit of God is doing something wonderful during our time. And as we continue to gather at this table physically, we are reminded that there is a virtual table that is open to everyone because of God's grace. So though you may not be here to share with us the physical elements, but you too can convert where you're at to the table of grace. O whatonunga nei na tātou maua mai le apostolo Paulo e tusa ma le nei sakramenta. O mei Paulo o lea lava po na whalata i na aile ni o Yesu. Na ia tango ai le areto o tofitofi ma tu ina atu i o na so o ma whape atu. Lo tino le nei o tofitofi ma sui o tau. I o tau whaia ne mea ma whamantunga i atau ia so uma tau te. Mai poro e whape foi le epu i na umona lato ai. Tu inatu i ona so uma whape atu o le epu le nei o le whengai ma fō le lo toto. I o tu whaia ne mea ma whamantunga i atau i so uma tau te whenua. Mai poro o wā o so uma lava tau te ai le nei areto ma whenu le nei. Ono vinga so stemi lava tātou te ai. Ia tātou mana tua ai na whaamutanga. Mai polo na mōmuala lātou whaafutai, me leo te wala au whaarora tua i le ti akono o te pena mo tātou whaafutai le nei masina. Se a langa ina le tātou whaafutai me le reto ma le wina. Spaces in loving God. We come to this table broken. We are not worthy of your love. We are not worthy of this table. But because you love us deep, because of your unconditional love, through your Son Jesus Christ, that we may have salvation, that we may have freedom. And for that we are grateful. We thank you. I pray that we continue to bless this table, bless these elements, so when we eat and when we drink, may it always remind us of
acknowledge our body, our mind, and especially our hearts, so that we can continue to be great vessels for your kingdom. All these things we pray in your precious name, Lord. Amen. O le lava po na whalata i naile li o Iesu, ni e tango ai le areto, o whaafitai pe ona umon tātou whaafitai. Tofi lea matu ina atu i ona so o ma whape atu. O tino le nei o tofi masui o to. O to whaia le mea whamantunga i a te aku, o so uma to te aile. I whape fo lipu ina umon o lato, ai o se tie o lato uma ma whape atu. Lipu le nei o le whengai ma fau le lo toto. O to whaia le mea whamantunga i a te aku, o so uma to te whiwa. Na fo yung tato fai a mawale a reto ta dia lo For you,
tātou te talo pia. Whaftaile li e o no ne awa no le le lau lao ai pa ia. Mātou mani tuaile te le ma le ano no ai o loa lofa. Ma le lui ma le wala au i ai mātou. Ia whate le lau lau ina ia mau ai le awa no mo tangata uma. Ia o lava i ai lātou o lo ita mai. O mātou staro le li e ne whaangaina le ni sakarameta. Tue whafuina ai la tātou whengainga. Tue whawhango mai e iai mātou no mātou wala awina. I lau e kalesia i nei a mese fo i le kalesia katoliko a wao la o fio. Thank you for this opportunity to continue to come to the well that nurtures our hearts and invites us to a future that is laced by your grace. We ask that you continue to renew us, continue to equip us every time we come. We thank you for those that have served at the table and our people here at Second Samoan. In your name we pray. Amen. Atato fai nei sauninga i le pese e pumela foi pese. Oh,
tu sa ni fetele. Ina tolo o mafuta me fo inisio. Tato kalesia me. No internet. Monte de tuai faftai. Tato tapo ina. O nisi me o tupu. No fo nei. E fidi au store. O mamola store le. It's an orange store. E hila me o tupu ile. Internet, orange peeling. Orange peeling, when you're orange peel, there's a certain things that you've seen that you cannot unsee. Ilo manato le penale wingo le mongo le transfiguration. Luafita usaka luai. Ole mafailero tangata one ite me le lumanai. Ona wa vatu ye le tuala no moia. Penale winga o le malo le tua. Le mo tangata uma. A mo ila tau e whiwhilia. E ia ila tau le loto maulalo. Lato titalia e ma wha maina fo ia o ngā tatuli. O lo tatalo e manuia le taape ma le salalau le tato e kalisia ia. Me se fo ila tau lo mafuta mai lungo le ea. Manuia o tau ngā ruenga. Ia auto watinae. Ia maua loto malosi. Ia maua fo i loto mangani. Ia la tato whai ule nei sauninga i le tatalo. Let us pray. O mato o ile si uio le tapo inga. Mato whauna tuina fo i mawaenga na e mawaemlo opa ia. Ola ngona lo mato malosi. Papa veloa le ia le nei malosi mato te atua i le rolangi i le nei bayasu. Whape ina o na whai. We thank you for the opportunity to worship. Now it's time to go out and embody the teaching. We ask that you give us the boldness and the courage so we may do it with grace. E tumo mai o mato runga le lofa tu no tele o Yesu Kiriso lo mato li faola. Lofa muti vale o le tuol tama. Ilman mafutanga le motusia maloa nganga pa ia i teimi uma. I iat matou lea se yo o le whakavau. Whakavau.